Top 7 činjenica o Counter-Strike 1.6. Početkom 1999. dva programera igrica Min Lee i Jack Cliff htjeli su da naprave igricu o borbi između terorista i antiterorista. Odlučili su da moduju već postojeću igricu Half-Life. Najpopularnije mape u igrici kao na primjer D-Dust, Siege, Nuke, kao i druge su napravili fanovi igrice. Valve, kreatori igrice Half-Life, su se brzo zainteresovali za mod i kupili su ga. 2000. godine izdali su Counter-Strike kao stand-alone igricu. Na popularnoj mapi D-Dust 2 možemo pronaći ovaj dio grafita na kome piše GOS, što je zapravo nadimak programera igrice Min Lee. Sve radio komande i dijaloge koje čujete u Counter-Strike-u je snimio koautor Jesse. 2007. Student škole u Teksasu je izbačen samo zbog toga što je napravio mapu za Counter-Strike po modelu te škole. U 2007. u Francuskoj neki čovjek je igrao Counter-Strike. U jednoj rundi je ubijen u borbi noževima. Ovaj čovjek se toliko naljutio da je odlučio da pronađe čovjeka koji ga je ubio. Trebalo mu je 7 mjeseci da ga pronađe i kada ga je konačno pronašao, izbio ga je nožem. Na svu sreću, žrtva je preživjela.